Ih, aing nek codan kalau pakai sepatu bot. Nu ayam dicerkanan ke bapak aing. Nah, sendal keramat. Beuh, keren. Sesalin heula aing mau lendah. A few moments later. Iski main misterius ke. Tinggal nyaran jelema aing ye jeung baturan aing ye. Jadi naik bising itu kayak anu baturan aing dibacokan jadi itu mau lendah ye. Mang jelema aing. Tang kena gue senang baturan aing. Isi naik bising itu mah duaan aing sorangan. Woi. Nah, anda ngobrol aing, kos nubag duit bae. Bang duit mah dia, antara yang behel hayu, codean, sieun aing sorangan bae mah. Ayo. Ngad, orang ke sawah yuk. Orang ke sawah nakinan. Orang ulin bae. Ya soalnya mantas dibuat masuk kayak transaksi kejelas. Oh, ayo urung. Ayo ETW ya.